Hello! Now I'm going to tell you about how Sumatranese speak in Bahasa Indonesia. Well, actually my English is not good, so messed up. As long as you understand what I'm talking about, it's okay, right? The reason why I upload this to you because so many YouTubers from Jakarta, from Java, they are promoting Bahasa Indonesia. Yeah, it's good. Nothing wrong about that. But actually it's not really Bahasa Indonesia. It's for us, Sumatranese, they are promoting Bahasa Gaul, slang word that's spoken in Jakarta only and around areas. But we don't speak like that. For example, capek banget gue udah muter-muter, tapi nggak ketemu-ketemu. Ih, jangan gitu dong. Ih, gue sebel banget sama dia. Actually, it's not really Bahasa Indonesia. I swear, we never speak like that. Yeah, even though I admit that, sometimes we use a little bit. For example, dong, si. It's like that banget. That because of the influence of media. We got influenced by media because of movies and then sinetron. We got attacked by them, by media. So that's why sometimes our languages, sometimes we imitate them. Now I'm going to give you the example how Acehese and also Medanese speaking. How the way we speak. Yeah, and later in the end of the video, I will tell you how to speak in Bahasa Indonesia well, correctly. So just watching this. Well, this is how Acehese speaking. Kita nggak? Kemarin aku jumpa sama Mak Ke. Mama Ke cari-cariin Ke. Dia pusing-pusing, keliling nyari Ke. Katanya Ke nggak pulang-pulang. Ke kok kayak gitu sama Mak Ke? Nggak ada sayang sih Ke pun. Gue kalau nggak tahu nggak usah banyak cakap. Gue nggak tengok kalau aku pergi ke Medan. Ini baru pulang. Padahal kemarin aku udah bilang sama mama aku mau pergi. Iya katanya. Ya udahlah aku pergi. Mungkin dia lupa, namanya udah tua kan? Ada kita telepon Mak Ke? Bodoh, emak aku kan nggak bisa pegang HP. Yang sekali kasih HP, HP-nya dibuang di tong. Kerendam air lah. Oh ya juga ya, makanya Ki kasih tahu Mama Ke. Itu udah ribut satu kampung, anaknya hilang. Ki ada bawa oleh-oleh untuk aku. Ada tuh pokok pisang, udah betandan buahnya. Is nenek kue bedangki kali. Now I'm going to tell you how Medanese speaking. Kok nggak tengok tadi? Tengok apa? Tadi di pajak aku tengok anjing cantik kali, bulunya lebat kali, suka aku tengok. Kenapa kau nggak beli? Nggak mau aku, karena kawan aku aja udah kayak anjing. Ngapain aku beli-beli anjing kan? Lagian haram. Oh memang kau ya. Awas kau ya, kau tengok. Actually, there is no difference between Acehese and also Medanese. Almost similar. Only a little word, for example, ke, kau, just like that. So, now you have known about how Sumatranese speaking. So, if you want to know more about how to speak in Bahasa Indonesia well and also correctly, actually you have to watch Korean movie, Bollywood movies. Setiap kali aku mendengar Atifah bernyanyi, aku sungguh terpesona dengan suaranya. Ya Tuhan, apa arti mimpiku ini? Joda Akbar malam ini hanya di MNC TV. Malam ini di Joda Akbar. Apa-apaan ini Atifah? Beraninya kau mengirim pesan ke pengadilan khusus. Kau harus berhenti menyukaiku. Pernyataan yang mengejutkan. Aku, Jalaluddin Akbar, dengan ini mengumumkan bahwa aku akan menikahi Atifah. Talak untuk Joda. Jika kau tetap bersikap seperti ini, maka aku akan meninggalkan Agra. Baiklah, aku akan mempermudah untukmu. Aku akan menceraikanmu, Ratu Joda. Joda Akbar malam ini. Leong Jae. Leong Jae, bangun. Anjian. Katanya kau akan menungguku sampai aku kembali. Ternyata kau malah tidur. Aku tidak tidur. Aku sedang memikirkan sesuatu, makanya aku berbaring di sini. Sekarang ini sudah jam berapa? Kenapa kau baru pulang? Sudah aku bilang kan aku akan pulang malam. Sudah aku bilang aku menunggu, kau harus pulang lebih awal. Iya, aku minta maaf. Sebenarnya, apa sih yang mau kau tunjukkan? Apa? Kau bilang mau menunjukkan sesuatu padaku. Okay.
Only that. Thank you. And if you want to comment,